ukatshela ukuthi singamaphinza ngithi sanda phezulu ukatshela sabona 5 4 3 2 yeah izinto 12 o'clock ekiphonela domdlalo wamshahe kiphonela domdlalo webafowethu kana nishane ihlombe nensizwa iyithabile eyasaphongolo siyazi bafowethu ukuthi umuntu akamgqumeni wakhomba phongola ngithi akhomba umpukane zimzona ngithi kodwa-ke sasesiphoxeka ngoba usheshe hamba emhlabeni eyesibili lensizwa uba ligaga eligqamile ezweni ukatsheni uyona lwabishi igama lakhe abafowethu elakwabo ukhuzani Ndlovu sanibona maphinga ayaya ngizomthuna ayaya ngizomthuna ngakhuluma ngishona ilanga niyasazi isimo sami ukatsheni la wedumo lengoma ethi amaphinga esiyenze nesicebo kaDlamini nangicabanga ukuthi iyona ngoma esizongena ngayo ku-top 10 ingiyona ngoma esizodlulisa ngayini unyaka asambeni singamaphinga
Bafethi nayibona It's the Black Life TV.